namukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course, I can like producer, of course. Yeah, also go Mr. Post, Kungava Money, Hunter DJ Gift, and some great news, of course. Yeah, so of course, at 6th June, as you can see, if you can scroll account DJ Gift, don't scroll fan Kumogo. If you get a post here, as you can see, okay, down at the China move. After that, I knew one, Mara Ishkoro Shaka, Elisha Angafika, then of April, kuna movha wo karhi u nga fika wu vekeriwa laniwa makona makalewa so since sweswi wa DJ Gift u humesini project ya yena so obviously a nga le ka marketing a ku na need ya marketing strategy sweswi we can confirm sure ku DJ Gift i xavini movha leyi so hi nga vula tani ku congratulations to him so i yini movha leyi Master T so ni fika ni ringeta ku va ni fika ni yi ba ni yi chela ndeka ku Google Lens this car here yi fike yi ni humesela Honda City yi ni humesela Honda City mara ni swi voni ngo guys no this Honda City yi nyuherini ka movha leyi wu vonaka la a ti fani straight leyi nyuherini leyiwa compared to the car loyi nga ku wu langutiseni laha so mara at least ni swi voni ku brand yi kumini ku i yini ku i Honda movha luya okay and then loko se ni tlhela ka picture leyi loko ni languta i rim la ni vhete ni swona ku and impela i Honda swona ku na H la hi vona H la then even at the back hi vona H se swi vhete swi olova swilo vhele guys so swa ha ni tekela nkarhi ku va ni kuma a similar model on auto trade as you can see fana ni kuma ku hayi i Honda Ballade as you can see loko fa hi pfula la yisa ka picture number 2 ha swona ku guys hamboyini hambo ku fana man hambo ku fana ha swona ku design leta fana ngongona loko hi khe languta thoxela le ndzhaku ri direct ku thoxela le ndzhaku ma fana exactly naswona ta ti fanela so swo ku hi wona i xave Honda Ballade so hi nga vula tani ku congratulations to him mhaka kahle a vona loyi i movha wa kahle ndzi ku vona ku languta vo ma last year this design ni vona yi ri timeless yi timeless design ya Ballade leyi model lowa futhi lo wo ma 2012 lo towards vo ma 2017 18 sweswiya before va yi facelifta ni vona yi ri kahle design it's good it's good so damage liya swi tandisa ku yini Master T loko hi ku a ni ma swi vona like clearly ku na some damages ka bambara ha swi vona then le ndzhaku la bambara leyi le ndzhaku na yona ha yi vona ku yi na damage no la ku ni nghenela ka ti-comments la sweswi ni nga mene hopefully i ta yima ka marito yena ni fike ni kuma ku na Mission Ndlovu so Mission Ndlovu wa ka Mr Post a hi scrolleni fast la ni ta mi komba ku what's happening here so wa ka Mr Post a ni ma swi tiva ku le ka Hosingove le ka Mr Post va tlhela va endla swa ti-panel beating ma vona mhaka so na yena is also involved ka swa ti-panel beating ma blind xona kuma sample ya kahle guys let me quickly find a good sample here okay just a minute I nga teki leya content ndawa leya yin'wana leya yona mi ta vona mintirho ya ko ya a hi tekeni leyi so as you can see ku na this polo here lava tirha na yona ma vona mos a yi stripiwini everything that even on the top ma vona ku a yi ri njhani lava tirha na yona ma yi vona so then the final product yi ve so ma swona before and after ma yi vona before and after ma swona so ma blind swinene so a mina loko ri yale loko vo fika va twana kahle it means movha luwa wu nga tlhela wu va kahle swi nga ha ti kumi no ti komba ku a wu ri na damage to karhi ma yi kona mhaka leyiwa so hopefully Ndlovu la yi ta yima na marito ya yona va zama ku pfuna swi nga va kahle ku na yena at least a va na swa kahle hi ku i khale na mi kuma ku a kha hlekiwa and stuff like that hikuva swilo mi kuma ku swi nga ri ku fambafambeni swona ma yi kona mhaka leyi so yona yi le ku progressing dim as you can see studio i akini le i hetini hala tlhelo na yindlu almost ya hela then se i na movha so this year ya ku ri lembe ra yena DJ Gift i lembe ra yena i le ku tirheni kahle hi leswo kasi le kwini wa ku vona la ka sport scene na ku vona bebe wa n'wi vona Mjita loyi a nga mbala jean ya Redbird na xikipa xa Fabian na Cavella ni le ku n'wi voneni la ndzhaku ka yena u vona yini
Ni vona buti yin'wana yi nga khoma foni ya Mobisele yi mbale xikipa xa ANC na Bermuda ya Spiderman yi mbale na teki ya rin'wana hambi Maize Meal yi nga khoma na swigwinyana swimbirhi. nazo u vulavula hi general kwalani Mamasi u vona njhani a game kwala hi mini Mamasi gwinya rin'we ra wena ka tanga u ta khomisa nyoka ni